Ingdeng po dance Karbiang long dance Difu town hall along final kepadopon. Dong mukak longkam teron amaro along Karbiang Mas Council EM Lunsing teron akan karcopon lapen. Kedampang emisi kile kahod vut kelong ke ongnai polling station atau mapanong kepajirpon. Cintong hawar arlo kajala ihin kapacing turpon jiapan emisi abujit kropen cetan cimum. Azai mek umla phera long kepadopon. SDO civil asa hemalong bukajan SDO pen pherang kia mai kepa. Karom don mali pini ani kang sama beta long peneli thare mono singti pini kecheng sia beta arjo ponik tha. Padum jakhong poni phai thong kep arni dipu sarsing teron town hall along ingdeng pho dance Karbiang long dance final ajai mek kedupon. Rusem sonsing ti teren han society pen pati pon si dance Karbiang long dance ingdeng pho kedam tang ani pen chepati pon bomang bom si patumi jakhong poni phai thong kep arni an ke diporong supia long ke domati pung hawar sarsing teron langkung habe memorial town hall along si ingdeng pho dance Karbiang long dance angdung kiti paman pon. Bangso lang ali sar poaman pen Karbiang long Mas Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hang lapen acor kace teron pi anpada Karbiang long Mas Council EM Amar Singh Tiso Richard Tok B Madram Lekhe lapen MC Johnny Timung Dr. Mongwerong P lapen KSA Michael Simpson teron lapen pinang an Karbi film actor actress lapen manpeng kido atum cetong dudung ti bangso dance Karbiang long dance ingdeng pho angdung kiti kecepate kepat dopon along dance India dance little master surhini rai parhini along kecheng si anong kecepalong don abang ko nabojit narjari ta cetong don bangso DKD mate dance Karbiang long dance ingdeng pho angdung kiti kecepate kepat dopon along Karbiang Mas Council CEM Dr. Tuli Ramrong Hang acor kaceteron pi anparta arisang hatung pen si kecheng si kekan kepaklang pon pen si kecepate pangceng pon. Bangso dance Karbiang long dance along kecheng si angdeng pen non ingdeng pho an kepadopon along anta man kedo Karbiang Mas Council CM Dr. Tuli Ramrong Hang ardeng pen si kacarap kaceto don ajoy ni pen si aningkan wang ta ing samjin lapen alir alon pen talon pon long luk si DKAD Grandmaster mate Chief Advisor Katharson ing pi pen mailong than pachini pon. Bangso dance Karbiang long dance ingdeng pho angdung kiti kacepate pon along senior kategori mate aket he kecheng si anong mosomi borasi cepalong pon lapen hini ang deng anong baisong ing tisi cepalong don kidut si mate ke thobang deng anong rake beauty rong pipisi cepalong pon lapen junior mate osomar ang deng along kecheng si anong silas bosumotarisi cepalong pon adon chu mate hini ang deng anong malika terang pisi cepalong don lapen ke thom ang deng anong lake clarice teron pisi cepalong pon kya itu mapan trophy book certificate lapen cash money hei hui ipajet pon lapen bangso dance Karbiang long dance ingdeng pho kacepate kepadopon along sarita teron pi si best choreography anong cepalong pon. News Desk report Karbi Daily News. Dong mukak longkam teron amaro along Karbiang long Mas Council em Lunsing teron aphan karchopon lapen kedam tang Karbiang long Mas Council emisi kilika hot ke ong nai vote ke longpon a polling station atum phanta nong ekipajirpon pini jakhong po chiklo ni phai thongke bai CR ni BJP Mahamaya Mondol Committee penchipati pi ponsi Mahamaya local MC Lunsing teron aphan kang thum karne mate karcho amai pamanpon Lunsing teron Karbiang long Mas Council long puthot EMR pu kachapalong don ajok sipini Mahamaya BJP Mondol Committee anparta Mahamaya BJP aphan kikroi arat atum Karbiang long Mas Council em Lunsing teron aphan dong muka kalong ingthum arne ponsi karcho amai pamanpon Purno ingti kacepai pon amai long Deepak Sorgyari pensi alohi pachini pon lapen mai ke pha alam theta jai pon mai long BJP Mahamaya Mondol Committee ajabang atum pen chenglok BDC Chairman Polling Station Committee anparta kaprek morcha amai phu chunbang atum ta chitong don Mailong BJP Mahamaya Mondol Committee Mohila Morcha Juwa Morcha Kisan Morcha ST Morcha SC Morcha OBC Morcha T Tribe Lapen BJP aro arim doana tumpen kedam tang MSC kilik kacepahai pen EM kacepaman don thek apot Mahamaya local MSC Lunsing teron aphan achodon Mailong kedam tang kilik akhod vote kelong ke ong nai Kajasara right wings polling station atum aphan ke chengsi anong lapen
Bambathar polling station atum aphan adon thonong pipajer pon mailong emlon sing teron pen kaduk kawe atum kilika khut kacerap kaceto don lapen pini karcho pon apot kacoro pajer pon lason si kebang jilang apor akhut anta ning isi kedo pen ke klaim kena merapet ji aphan emlon sing teron pen mohamaya arat atum aphan kacuning ripado pon foloni pen mirjeng hansel lapen dong mukak pen monram de report ka Daily News পাঁচটা রিং বেল বলে কৈছে পাঁচটা রিং বেল আমি ধুনীয়া রিং বেল এটা আমি দিম তাৰ উপৰেঞ্চি আমি য'ত য'ত আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল যিবিলাক আমাৰ পূজা হয় এই পূজা পাতলবিলাক চাপ'জ ৰংকেৰ এই ৰংকেৰবিলাক তাৰপিছত চৰকাৰী কামৰা যিবিলাক ঘৰ য'ত মানে গাঁৱৰ ঘৰত মিল মিটিং হয় এই ঘৰবিলাক আমি প্ৰথমে এইটো ষ্টেপ আমি ল'ম কেম্পেইন কৰোঁতেও প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছোঁ যে আমাৰ প্ৰত্যেক বুধত 31টা বুধত আছে বুধত আটাইতকৈ ভোট বেছি পাম তাৰে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় 1 লাখ তাৰপিছত 70,000 তাৰপিছত 50,000 তাৰ উপৰেঞ্চি আজি যিধৰণে ৰাইজে এইটো মোক একচেপ্ট কৰিছে যিধৰণে তেখেতে যোৱা নিৰ্বাচনত কাম কৰিছে ইমান উৎসাহ সেইকাৰণে আনন্দৰ মনেৰে এইটো মোৰ পকেটৰ পৰা আজি মহিলাসকলক এই স্কুটি 5টা তাৰপিছত আমাৰ ইউথবিলাকৰ দুটা আমাৰ ইনফিল্ড দিয়া হ'ব কাৰণ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ যিবিলাক আঁচনি বহুতে মানে গাঁৱৰ ভিতৰত এই আঁচনিবিলাক পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি বিগত 5 বছৰ যিটো অভিজ্ঞতা গতিকে এইবাৰ তেওঁলোকে গৈ প্ৰচাৰ কৰিব আমাৰ মহিলা আঁচনিবিলাক প্ৰচাৰ কৰিব তাৰপিছত আমাৰ ইউথসকলক আমাৰ যিবিলাক আঁচনি সেই আঁচনিবিলাক প্ৰচাৰ আৰু সহায় কৰিব Munit pirthe nang hachi pen pirthe kelang ji amega phan akechar likena sot karbelong ha waralong penang ana dimalong lokechar le anat kipa phio pason je thekpolong lason je chinthong ha war along ta lokechar le nan kipa phio ajok jakhong po ni phai thong kebra acr ni chinthong ha war msc avijit kro ahin pen umla pher amarolong chiu chipota jai mek parupon Lakha ke thom chinthong MSc ahawar henlo karbianglong arlopen ki kachar lehin kapa phinnai ahawar lo bangsa joine pe chinthong ahawar pen henlo lo kapacharli amen pen kaprek ahawar arlo along parok kengsanga hem karbiao somar kibidun ki ong nai jongdame chinthong ahawar arlo lokacharli abar sai kabinet ajoine pen kampur roha nogao neli malong keche ahem osomar kachubidun aphai ong nai lo bangso kisung kapaprai ponji aphan pura MSc avajit kro ahin pen kemisen akengkam deng pontanglo education department asai phu atum pen chinthong angkang kodak koloso LP school si osomar aphai kijum than bang atum asai kachedam de towar kaheno school ahem kawe lahei angton alam ingkrung sip kacharli ahin kapaphrang ponji aphan kengkam deng pontanglo Bangso ajai meg along MSc avajit kro mai kache pahem phu ponsi mai long Nijang Karbianglong District Primary Education Officer Ram Singh Terang SSA Nijang Karbianglong District Mission Coordinator Hakim Rongpi Chinthong Block BPEO Khunmili Bongrongpi Pancham Singha Chinthong Block Education Secretary Sarsing Ingti Umjakini Rainforest Officer Waisong Terang Pen MSc avajit kro asar pi mate apai sangpi ruksika bongrongpi atomda chitong donsi mai RDP donsi kebang jilangane chinthong ahawar arlo kecharle aikin kapaphrang don thekja phan chanchi mompon next report Kalbe Daily News Chinthong school LP school teachers don lapen rong gambura de rong sate pen lapen ala school managing committee to sansi meeting je Usul si Chinthong long education ni kapag pang kayo halos yung tingay pon kapag ako si je isi man schoolong mate Chinthong long ke single teachers ta duk siya single teachers ido yun ni bangke jaga timo bang kasiksa kasi bangke student ko di mo bangke mate bang ke pen ke para di mang teacher bang mate lutan bang bahani kipi si bo kapori pen nono mat ki zero teacher ko ben ni tu Chinthong bang ke tekong ya along tin school teacher bang benela school ke to ala student ke komandi mo make school bang ka combine kasi meeting dan mata pon
lapen hala school kache dam de tu di kache kem ban ka gitu man mangke di bang dat si warning ke de di si bang ke dam no puyong si ke dam de plote ni di pun ta so post no sis bang ken ko school kache ke dam ji so post no sis bang ke jin thong students ke kaum hek ba kala so sumar bang hong bidamet halaya sumar pantanon kiwani pansi nini poripo peneng bongsi kiwani pansi nini penpo ini kasi halaya sumar wangi tu kita laso school long sini kapun lepen hala students pun hega dim cintong long ke laso langda mangge arong tinda school do oson cintong long arong tinda do oson lasi irong long komne kame doning koy ta irong form de ti lasona arong nok to jodo hala sono de school ko ben form ke ti lasi hala adung re arong an mag isi school bank mane area bank ti ko se tame a school bank do pi ti me ti hala so adim nok mangke school bank combined po student bank nampak lasona system pon pen Bukajan LSC ahawar along Waterless akimi ke thaponji lapen aban atuma phan amen ke pakengji lapen Aadhaar card link ji hei hui non ke bangji pai ni phai phli arni pensi sai cheklem pen popusi Bukajan SDO pen therang kya thengno pangdak pon Keramtang jakhongpo ni phai thongke bane anala por phai krisia por malom pen Bukajan SDO asai kem along Bukajan SDO pen pherangkia mai kang nipon pherangkia mai along Bukajan SDO civil Anup Kumar Brahma ACS pen chepai pupon la pen bangso along election officer atumta chitong dun mai along SDO civil pen kethan pon ke kewang jin pai ni phai clear ni pen lotang te electoral roll asai cheklem pon pangcheng pon po lasi electoral mate election asai kem along humri lorang teha dak from isi la pen ner keban doji lapen from tin along da kaprek aron doji ladak akimi amen ke thap lapen ningkan kre troxy arta atum non pen sai ke claim chengdon bom melo lapen amen katerek amen kang than Aadhaar card pen voter ID kape chok hei hui abar sai do nasi apora teng pen adimalong pate bok dun petji afansi pherangki amai phapon si Bukajan LSC arat atum han pachini pon news text report Karbidele news আপোনাৰ যদি নামটো ভুল কি আছে পিন কোডটো ভুল কি আছে যিকোনো মানে আপোনাৰ কাৰেকশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম 8টো আগতে অকল কাৰেকশ্যনৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া আৰু নতুনকৈ এটা এমেণ্ড কৰা মতে শিফটিঙৰ কাৰণে আগতে শিফটিঙৰ কাৰণে ভোটাৰ্ছবিলাকৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে আপুনি যদি বেলেগ এটা কনষ্টিটুৱেঞ্চিলৈ গুচি যায় তেতিয়া ফৰ্ম 6ত আপুনি এপ্লাই কৰে আকৌ ফৰ্ম 7ত গৈ ডিলিট কৰিব লাগে নিজৰ নামটো এটা লেন্দি প্ৰচেছ আছিলে কিন্তু এতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি ফৰ্ম 8ত গৈ কাৰেকশ্যন কৰি দিব পাৰে তো তেতিয়া আপুনি মানে ফৰ্ম 6ত নতুনকৈ এপ্লাই কৰা সেইটো প্ৰব্লেম নাথাকে আপোনাৰ তো গোটেইখিনি কাম আপোনাৰ 8তে হৈ যায় ইভেন উইদিন দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চি আৰু আউটছাইড দ্য কনষ্টিটুৱেঞ্চিও আপুনি ফৰ্ম 8তে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰে তাৰ বাহিৰে আৰু নতুনকৈ এটা আমাৰ ECI ফালৰ পৰা এটা যোনটো গাইডলাইনছ আহিছে কোৱালিফাইং ডেটবোৰ আমি এতিয়া যোনটো জানুৱাৰী মাহত ড্ৰাফ্ট পাব্লিকেশ্যন কৰোঁ 5 জানুৱাৰীৰ দিনা তেতিয়া হৈছে আমাৰ কোৱালিফাইং ডেটটো আমি 1 জানুৱাৰী 2023 ধৰিলোঁ হয় কিন্তু তাৰ বাহিৰেও নতুন ভোটাৰ যোনবোৰ 17 ইয়াৰ্ছ এতিয়া অলৰেডি হৈ গ'ল 17 ইয়াৰ্ছ কিন্তু 18 টাৰ্ণ নহয় তেওঁলোকে জানুৱাৰী 1 তাৰিখলৈকে তেওঁলোকে 18 নহয় ষ্টিল যদিহে তেওঁলোকে নেক্সট এপ্ৰিল মাহত বা 1 এপ্ৰিল 1 জুলাই 1 অক্টোবৰ তেতিয়াও যদি তেওঁলোকে 18 হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে এইটো সুবিধা কৰি দিছে যাতে তেওঁলোকে মানে এপ্লাই কৰিব পাৰে এতিয়াৰ পৰাই ৰেজিষ্টাৰ কৰে যাতে নিউ ভোটাৰ হিচাপে তেতিয়া তেওঁলোকে গোটেই বছৰটো ৰখিব নালাগে তেওঁলোকে ইলেক্ট্ৰল ৰলৰ দামটো তেওঁলোকে ছাপ্লিমেণ্টছ হিচাপে মানে এইটো আপডেশ্যন হৈ থাকিব আৰু সেইকাৰণে 4টা ডেট দিয়া হৈছে এতিয়া আমাৰ কোৱালিফাইং ডেটৰ 1 জানুৱাৰী 1 এপ্ৰিল 1 জুলাই আৰু 1 অক্টোবৰ 4টা কোৱালিফাইং ডেট গতিকে যদিহে তেওঁলোকে যেতিয়া এপ্লাই কৰি থৈ দিয়ে এতিয়া 18 হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ এপিক কাৰ্ডখন জেনেৰেট হৈ আহি যাব তো সেইটো এটা সুবিধা কৰি দিছে